Hey, baby. Hi, my love. How are you? I'm good. You know I love you, right? Oh, I love you more, baby. Yeah. I was thinking about the house we're gonna buy. Really? Yeah. When? What do you think? You like it? The one I will show you. Yeah, that would be good. Good. That'd be good, you Yeah, think? so yeah. That's why you think. Oh, you want it? You love it? I love it. I will love it. Trust me. Oh. Great. Sa konen te gen sit la men? Monsye m pa gan pil tan men. Yo gen? Monsye m apen gi 2-3 mwa la men. De 3 mwa mwen mwen de sa isi pa pa kale kom la pa le de ya mwen. A monsye. Tande ou fwe men. A ki bay pou sa sa bo. Monsye ki bay madame so vin bali la monsye. Tou men zo konen da zin. Ma itim bak na madame mwen yam da ve ni sit na madame met la. Di sa de vo fom nan men. Non monsye, di ba isi monsye. Ba isi. Bon, tande dat m kape la men ou pa prezente madame nan men. Pas menti, non? Tande, Pas prezente ou. prezente m. Qu'est-ce que baby ou là? D'accord, bon. Tande, ou pa konti fon nan pale krol men. Oh, DLM? ou va gade souban kek de rache sou kre. Non pa gen de rache monsye. Ma pa blan pale kreol. E kem ki tou me met la pati souflet mwen zaba bon monsye. Ah, mani piyeji. A pa mwen zaba m souflet. Tande men, m gouba yon bay jen ba. Komo wale a DLM? Mdem li bom mam damu vil son mwen souflet. Nek son men debi a yi tiyo kousa monsye. Mdem li bom mekanik vini men gete men diskisyon. Kep monsye.